aba babiri bebembirwa umunyishengera habwa Sheema municipality Dickson Colin Kateshumbwa kandi yihanangiriza abanyayuganda kugaruka mu mashomero gabo agubashomiremo bakagahunduza irundine simenti z'ukansha wacu na 5 twazurundana twazireta y'irwaro ahishomero kubateraho umukono kureba ngo kizimbe cyo iki twagarizeho kumarira na fundraising yahwire cagumiza mu cyahwa abana bafuna kushomera. Kateshumbwa arabwire bakuru b'ishomero rya Nganwa hamwe na n'abarukora akaciko ka Bwombeka ngo batabarebya nkaba habura n'abajya ngo bateye akaciko kukombeka kureba ngo esente zone zibarafune ubani simenti emwe ekoresebweje kureba ngo yakora umurimo warebwa. Bakuru b'ishomereri basimira Abaashomireho ahabwo kubatekatekaho kandi ngo simenti bajiretiraho babire no bagendera okusima munonga yabare munonga abo kundi shomero nkishomero rwashomiremo yabare munonga abo kutumobilizingira nyawe ikinkwenda kongeraho n'emico y'abana abo ngano high school hati omutawuni abana mbamanya ngo abana bitu they are calm barije kandi ntekateka ncyo cyoncerezo muhimbo aba bakuru ito bakuru kuja kukabakora rishomero imwe hatumwe n'abarumu itekateka ngo this is the landmark story kana nyenda kushaba ngo n'imyaka ndijo buri mwaka gundugwe so at come 24 December kigiro future start. Amen. Umuganda nkago Dickson Kateshumbwa atongwizeho okorese cyoma cha scan ekirukucebera bakazibenda ecyayegurira umusenteze akakitahirwa rya Kabwohehere center ya kana eyibara umuntu bombe ko kujahangusya senteze government ezi allocatingire kuteka hirwara raha ni sente nyinshi kandi yenda kusima abanyamahe abo kuba mu rumo nagureba bariyo nubakora nenzura nubwo rero ne teganisamu konkano ureba ngo babahereze umuntu uza kubagurya umurimo gw'amana munonga hata baba kazi kwa kwija nabaso kwija rukundira nti nshasho munda hati kwa kujanje nshasho munda niwe nani nyekizameni ngoko mukazi nimbanye ne kubaza ketegereza organizo mukazi naiza kwetegereza organizo mukazi karikanyitegaza yetegereza organiza z'umwana ryo munda makuru agagasha kwa Mayiko atwacire.